Жалал-Абад ири соода маркеттери калк саламаттыгына кандай кам көрүүдө? Жалал-Абад шаарынын мэри Мураталы Тагааев каладагы ири соода маркеттеринин азыркы учурда кандай тартипте иш алып барып жаткандыгы менен таанышты. Анда Фрунзе азык ордо Ак Бата маркетине барып, кызматкерлердин санитардык эрежелерди сактоодогу кемчилдиктерине туш болду. Анда эскертүүлөрдү да берди. Атап айтсак, кассада узун кезек күткөндөр 1 метр аралыкты сактаган эмес. Ал эми айрым кызматкерлер медициналык бет капсыз иштеп жатышкан. Бул жагдайдан улам шаар башчысы маркеттердин жооптуу адамдарына катуу эскертүү берди. Талаптар аткарылбаса улуттуу чаралар көрүлөөрүн билдирди. Ал эми маркет кызматкерлери келтирген кемчилдиктерин жөнгө салаарын убадалашты. Бул аракеттер калктын саламаттыгын сактоону көздөп, соода жайларындагы санитардык эрежелерди жакшыртуу максатын көздөйт. Мэрдин мындай күтүүсүз текшерүүлөрү дагы улантылат. Baba sırttan gözüküyor. Elin barını iyi olup mu sen buna kassada? Karavaysın ben barını. Nasıl yani? O çifte kezeke tezilip turu alış gerek mi yoktu böyle? Benim biz bilensin barını aytsak ne çalışıyorsunuz? Anda girgis pelinler, anda cevap koyuyor. Anda cevap cevap o zaman. Gezekte durum yapısında. İşte gezekten ondan dürüst olmuyor. Karançı büt barını elin barını iyi olup oturasın. Bunun biraz oturar, böyle. Vay saç boynu. Yok öyle tutmasın. Kaç o çıktı. Elin barını sen götürdün. Просто клиент özür için bacaktı. Bir nesi desem bir de Evet, klient emez. Sen usul biraz upravlayışını tuğra düşündürür. Şu orun aldın alı oyunca diye bir ondan koy girgizi o çıktı kıldırması da bunu artık. Özgün kızık baysın var o söz. Bunlara gelip sonra cevap oldu. Allah'a cevap. Niye mi yapalım? Bizde kanka gülütünü buna tırtınıp kalmışsın ya bunlar bunu toplanıyor. Uykucak tülüm öldürüyor var bu evde kurasını. Bir yere gel al büt baş sokuyor. Yönetmeyisin var tüm fırındakiler boş yatar adamda. Biz adamga emer kalbayız da prikaz Kaç gerek? Biz sanda prikaz vermişiz. Eskeriş gerek de fiyatlar iş koyulmadan iki yerde bir adresimiz var. Kızın otur. Sırttan ondan girgizip çıkarın.
Ошондой иш тартип менен иштесе болот да, туура. Карабайсың кассаны, өзүң карачы. Чынып атам, мен буларга мен жаман сүйлөп алганда бир нерсе десем, мага сүйлөп. Sen elge aytпай эле кой, sen аны айтпа мага. Sen мынаны айт, sen эмне жүрөсүң өзүң деп. Мынаны айтып, ондон киргиз, мынандай кыл. О кулактандырууну ийин сыртма. Эмне деп ийин тур? Ондон кир деп ийин турам. Саат канчага чейин дагы келди, келип болчу, мен сүйлөнөт да бизгечи. Кана ошо очерктен ондон. Ошондон бастап түшүнбөйт да клиенттерчи. Москвада клиент Ошону болот. жоскерак кылгыла деп атабыз да. Биз шаарда мына кирди чыктын чектеп атканда силер да ошондой кылгыла да. Силер да Хорошо, бизде Москва жок болуп кирбейт, өзү болот. Хорошо, анда очерединде эле Эй, киргизем. о кассаны алып кандай болуп атат? 10 адам киргизесиң, Тура. болду. 10 адам чыккандан кийин 10 адам киргизесиң. Кассаны алды үйүлгө өтпөй очередь болду. Базар неште атат, эл ачка калбайт. Булар мынага бер азыр мага сулуу сүйлөп андай мындай болбойт. Кара бала мага, кел жазып тастайм болмаса. Жүрөк. Жөн отурушат dedi. Кой балдардан менен. Ben hazır onu kudurturum var kapıda. O жерде массовый скопление болбош керек. Айтып да. Массовый скопление болбосо, халам бере койгон, азыр күн жылып калды го. Эште кар жаап аткан жок, жамгыр жаап аткан жок, суудан эмес. Туурабы? Бу жерде туруп атып, ушу эште бу жерде туруп эле столду коюп алып, ошо отуруп, келген адамдарга туура түшүндүрүп айтып, кассанын алдында, бул жагында онду, тиягында онду бул адамдын үйлөсү. Ошону айтам, мына сен ичкерде отурасың. Bir stol stolu tavalıp ne otursan azı gün жылы, gün ısı beşiklerdir. Skopleniye kılıp kassanın alnında adam көп tabulmasın. Biz günü tünü şu orun alın alaydı olsa. Anam bir magazinde günü bilmeden olsun. Anam bağırlık kızlarla tüşkatlı bilmeden olsun. Mansapka, zanarlığına kim ne olacakta olur. Adam bir büyütürler. Bol da aytmaz. Azdan olur mu? Niye otururuz turu öyle? Şaşırıp az ne mi var? Var sonra da vardım da. Sürekli. Bazı büyük magazin basalım mı? Magazinler var, kızılıklarıyla var, özüm. Biz bunda birbirimizi turaşmışız gerekli arkadaşım. Bunlar kassanın aldığında adam yüzüce bakıyor. Birini biri tanımıyor. Oğurluk çağının sol misal. Aralık boş gerektir. O kassanın aldığında adam yüzleş gerek. Айтып атам. Ben ağzımda özüm kulu olsam abi. Sen көрбөдүң, тигин турат колго чачып коюп, ошон үчүн
терден кирип атканда күн ысып калды го азыр. Ошол жерден туруп чачып, бир ондон бештен кирип чыктылар. Жакшычы айтса элдине түшүнөт го. Андай болбойт, каалаган кирип атат. Бир убакта кассанын алдына келип үйүлүп калат. Ошону карашып керек да. Турам. Bir kızın adı yok, kolda Türk etkisi yok, az görüp bizi görüp kaçıp gitti degende. Aytış керек. Mına biz az özü koyduk. Türk etkisi kolda yok, az ketти. Hem sizler doktorun yardım berişler. Sizler bize ketegen yok. Bizimizge yardım berişler. Turam. Şöyle kalkasın.